Bismillah, alhamdulillah, salatu warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asalama fi amani syekhona Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'asalama fi amani syekhona Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Kepada orang tua untuk kita untuk naik ke atas panggung untuk menemani putri, untuk menemani putrinya Lia Purnamasari. Ya madratin minha taqulla kamali mazayu abbiru ulaka maqali. Ya madratin minha taqulla kamali mazayu tanpa engkau aku tak mungkin ada di dunia ini. Tanpa engkau mungkin aku juga Guru wa maulana Muhammadin alladhi turja syafa'atuhu ala alihi wa ashabihi al-kiram. Faqala Allah ta'ala bi